Fizičko savršenstvo. Model i manekenka Bella Hadid proglašena je najlepšom ženom sveta sa savršeno proporcionalnim licem prema rezultatima grupe naučnika koji analiziraju najmanje detalje. Naime, njeno fizičko savršenstvo izmereno je na temelju oblika obrva, dužine nosa, punoće usana, pozicije brade, jagodica i oblika glave. Svojim izgledom Bella se približila standardima koje su nametnuli još stari Grci u ovoj kategoriji. Odmah na lestvici iza uspešne manekenke našla se pevačica Beyoncé, a na treće mesto smestila se Amber Heard. Četvrto mesto zauzela je Ariana Grande. Bella je bila jasna pobednica kada su se izmerili svi parametri. Njeno lice proračunom je pokazalo savršen rezultat. Najviši postotak od čak 99,7% postigla njena brada, što znači da je od savršenog oblika deli tek sitnih 3%. Njena simetrija lica najbliže savršenstvu. Bella je nova generacija supermodela i moguće da će dominirati scenom u narednim decenijama. Njena najveća slabost je na području obrva, objasnio dr. De Silva, jedan od naučnika koji je radio na ovom projektu.